Resulü okuyan, Kur'an işkence tarım savunlarını cesile okuyan, kolay kurbanın sağın. O zaman kanattın kolumtasından Kur'an demetken, başı ve megattın okuna, onun üstüne anlayı. Kosuballardan yana şirresa, bozay kıza, mırla, küldümür okuna. Жылқыбай атаға Қалибан әжеге Есенге атаға Шегел, Сарықбай, Қонысбай аталарға Мизам, Ажаркүл апаларға Кемел атаға, Нахила апаға Оңғар ата, Айнагүл апа, Жөкен құда, Күйеу бала Жайық рухына, Мырзағали құданың рухына, Қарсыбек құданың рухына, Шолпан құданың рухына, тағы да басқа ататылмаған ортастарынан Құран деметкен барша жәмиғаттардың рухына. Алладан рахым пайғамбардың шапағат жатқан жерлерін жайлы тобырастан торқауыз немелдері жолдас болсын. Алла Тағала артаған ұрпақтарыңыздың амелісін өсімен өркендігін, дейіндердің саулығына, түрлі бәлі жолы қалып қадыр кезігін сақтауға Алла Тағала нәсіп етсін. Rabbena bir rahmetike ya rahmet Kuday rahmet etsin. Allah rahmet. Kavul olsun. Akın yazsın. Allah getirler onları. Rabbena ve yuvramazır. Subhanike Rabbi kuzadik amma yasirun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوات الله صلوات إمام ربنا سيبكم وأخوان قرآن مصاب جسم وقرآن قضاء قرآن مصاب وسخناتهم ولم تصنع قرآن demetken başı cemaatın ruhuna anışına arındayı Osmanlıların şirkesi Ozay kızım burada kıldığı ruhuna Жылқыбай атаға Халибан Есенге, Шегел, Сарықбай, Қонысбай аталарға, Мизам, Ажаркүл апа, Халима ата, Кемел ата, Макила апа, Оңғар ата, Айнагүл апа, Жөкен құда, күйеу баласы Жайыққа, Мырзағали құдаға, Қарсыбек құда, Шолпан құдағи, тағы да басқа достарынан Құран деметкен барша Cemaatın ruhlarına bağışladık. Allah'tan rahim Peygamberin şefaat çattan yerimiz jayla toprağın torkalı olsun imanın yıldız kuzunun. Ya Allah Teala arttağın ırmaklarımızın amelisini ösüven ümler könderinin sağlığına türlü belirgede kalıp kalır kezirin saktava Allah Teala nasip etsin. Ya Allah caksızlığını ver canlığa. Osmanlıların tilekleri kabul olun. Allah Teala niyetleri düzüp dilekleri kabul olun. Ömürlü, şömürlü olma, sevyalarında baktı, ömür sürümüne Allah nasip etsin. Rabbena bir rahmetike, ya rahmet, Kuday rahmet. Kavul olsun. Rahmet. Allah nasip etsin. Savatır. Okey? Savatır. Karnlarını açtın hadi. Afinken şunu yapın. Hadi Sevda. Tamam. Moynu ne tava var mı? Uğram var mı? İyi, uğram tamam. Ben ama vereyim mi balına? Boş bana. Oy. Rolunu Ahmet kesin.
Бәрін түсіріп жатырмын ғой, бәрін. Benim oynama.